Intambara mu burengerazuba bwa Aziya irakomeje. Israel ikongera ibikorwa bya gisirikare ku bwinshi muri Gaza. Ikigaragara no kwintambara idateze kurangira vuba aha nkuko abasesenguzi b'intambara babivuga. Yaba Israel cyangwa Hamas nta numwe ushaka ubwumvikane, nta nuteze kumanika amaboko. Umutwe wa Hamas uri gukora ibishoboka byose mu kongera ingufu nyinshi za gisirikare mu bikorwa bari gukorera muri Gaza. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu nawe arashaka ko abasirikare be bose bafashwe na Hamas nk'imbohe z'intambara bataha iwabo muri Israel, kubera uburyo nko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 ejo bundi muri 2024 Abanyapalestine bafashe zimwe muri izi mfungwa barazica kandi bazica urupfu rubi rwuzuye ububabare. Kugeza ubu ikintu cyonyine cyatuma leta ya Israel igirana ibiganiro na Hamas byo kurekuriza imbohe nuko byibura igisirikare cya Israel cyaba kiri kugenzura agace k'ingenzi cyane gafatiye runini umutwe wa Hamas n'ahitwa Philadelphia. Philadelphia ni umuhanda utandukanya Gaza ndetse na Misiri, uca hagati y'umupaka wa Misiri ndetse n'umupaka wa Gaza, ureshya na mayili 9 kilometero 14 n'ibice 4 uturutse mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Gaza. ומאותה סיבה, אנחנו חייבים לשלוט בציר פילדלפי. Muri Misiri bakimenya kwinzira Benjamin Netanyahu agiye kwirundamo abasirikare be, Misiri yahise itangariza Israel yuko ibyo barimo ari nko kurota bahagaze. Yarabarahiriye irirenga irabasezeranya yuko inzira itazigera igenzurwa na rimwe n'abasirikare ba Israel. Uko byemeza neza bahise banongera umubare w'abasirikare kuri uyu mupaka kugira ngo umusirikare wese wo muri Israel uzatinyuka kwakandagira azaba yiteguye kurasana byeruye n'abakomando ba Misiri batojwe bidasanzwe special force. Ni kimwe mu bintu byatumye mu minsi yashize Israel ishinja ku mugaragaro Misiri kwifatanya n'umutwe wa Hamas mu ntambara iri kurwanirwa muri Gaza. Ibi ariko nanone byabaye mu gihe Misiri yagaragaraga nk'aho iri kwitegura intambara. Leta ya Misiri iri kugura intwaro nshya z'urugamba. Kuva ku itariki 3 kugeza kuri 5 z'ukwezi kwa 9 muri 2024 nibwo bwa mbere mu mateka mu gihugu cya Misiri habaye imurikagurisha mpuzamahanga ry'indege z'intambara. Byabereye mu mujyi witwa El Alamein mu birometero 260 uturutse mu murwa mukuru w'iki gihugu Cairo. Ibi birori byamaze iminsi 3 byitabiriwe n'ibihugu bigera ku 100 bisanzwe bikora indege z'intambara ndetse n'amadrone yifashishwa ku rugamba. Hari indege 100 buri yose ikaguruka ariko ku butumburike buto cyane ikerekana ibyishoboye bidasanzwe, izindi zose zidafite ziri aho ngaho. Impamvu y'ibi byose ngira ngo mwayumvishe. Misiri yashakaga kugura indege nshya z'intambara zo gusimbura izo basanganwe zo mu bwoko bwa F-16 Fighting Falcon zisanzwe zikorwa n'Abanyamerika. Izi ndege zo zarinze ikirere cya Misiri kuva mu mwaka wo muri 2010, ariko kubera uburyo ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Aziya byabaye abanzi bakomeye ba Misiri, ni bimwe mu bintu byasunikiye iki gihugu kuba cyagura indege nshya z'intambara zakwifashishwa mu kurwana urugamba rugezweho, byibura zifite ubushobozi bwo guhangana n'indege z'Abanyamerika zitwa F-35 zisanzwe zikoreshwa n'igisirikare cya Israel mu ntambara bari kurwanira muri Gaza. Igihari uyu munsi ni uko hagati ya Misiri ndetse na Israel hakomeje gututumba umwuka w'intambara ishobora kuba yaba akanya kariko kose. Ese Misiri yatumije indege zo mu buhe bwoko? Izi ndege zifite ubuhangange bungana iki ku buryo bagiye kuzisimbuza z'Abanyamerika bari basanzwe bacungisha ikirere cyabo kandi bizeye neza ko zatsinda intambara igihe barwana na Israel? Nkuhaye ikaze muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ese wari uzi ko Misiri barizwa ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose? Ni imbere gato ya Israel kuko iri ku mwanya wa 17. Mu buryo budasubirwaho, Misiri nicyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye kurenza ibindi byose by'Abarabu ko ari 22, birimo nka Algeria, Iraq, Morocco, Saudi Arabia, Syria n'ibindi. Ubundi igisirikare cya Misiri kirwanira mu kirere gisanzwe gifite indege z'indwanyi karabutaka zirenga 500 tugendeye kuri raporo yo muri 2021. 30 muri zo ni indege zikorwa n'Abafaransa zitwa Rafale, 40 muri zo ni zikorwa n'Uburusiya zo mu bwoko bwa MiG-29.
naho izirenga 220 nizikorwa n'abanyamerika zitwa F-16 ndetse banasanzwe bafite n'izindi ndege za kera zakorwaga n'abafaransa zo mu bwoko bwa Mirage 200. Kuri iyi nshuro iki gisirikare rero cyari gikeneye indege z'intambara nshya kandi zigezweho. Mwimurikagurisha mpuzamahanga ry'indege ryabereye muri Misiri ryarangiye ubutegetsi bwa Cairo bubonye icyo bwashakaga. Minisiteri y'ingabo muri Misiri yahise itangaza ko yatumije indege z'intambara ariko zitazaturuka mu Bufaransa, mu Burusiya cyangwa Amerika nk'uko ibindi bihugu bisanzwe ariho bizitumiza. Ibyabaye kuri iyi nshuro ntibisanzwe. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi ibihugu by'ibihangange byahanganiye isoko ryo gucuruza intwaro z'intambara bikarangira ryegukanwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Tugendeye ku byatangajwe, ubu rwose igihugu cya Misiri cyamaze kuba cyatumiza umubare runaka w'indege z'intambara i Beijing mu Bushinwa. Iyi ndege yitwa J-10 cyangwa se Vigorous Dragon, ikorwa n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa Chengdu Aircraft Industry Group. Izwiho kuba ifite ibiro biringaniye biyemera byibuze kuba yagendera ku muvuduko wa Mach ya 2 n'ibice 2. Ni umuvuduko ukubye 2 n'ibice 2 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ni ibirometero 2716 n'ibice 56 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Iyi ndege ikoresha moteri imwe gusa, ikaba ibarizwa mu kiragano cya 4 n'ibice 5. Ifite amababa yo mu bwoko bwa Delta ariko nanone ikaba ijya gusa nk'indege y'Abisiraheli yitwa Ravi. Indege ya J-10 yatangiye gukorwa mu 1998, itangira gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare bigiye bitandukanye muri 2004. Yakorewe kurwana urugamba rwo mu kirere ndetse no kujugunya ibibombe karabutaka ku butaka cyangwa mu nyanja. Kugeza ubu Misiri nicyo gihugu cya kabiri cyabashije kuba cyaguriza indege za J-10 nyuma ya Pakistan. Muri 2021 ubutegetsi bwa Islamabad bwatumije izi ndege mu Bushinwa kubera ko mbere yaho gato muri 2016 mukeba wabo ndavuga Ubuhinde nabwo bwari bwaguze indege z'intambara mu Bufaransa zo mu bwoko bwa Rafale. Kugeza ubu bibarwa ko byibura indege imwe yo mu bwoko bwa J-10 igura ari hagati ya $40 na $35 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mafaranga akoreshwa n'aba mu Rwanda nari hagati ya miliyaridi 54 na miliyoni 313 na miliyaridi 88 na miliyoni 259. Intambara iri kubera muri Gaza yatumye isi yigabanyamo ibice bibiri. Israel n'abafatanyabikorwa bayo bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Palestine n'abafatanyabikorwa bayo bayobowe n'Abarusiya ndetse na Iran. Kubera iki Misiri yanze kugura indege zikorwa n'Abanyamerika bakitiramo izo mu Bushinwa, kandi ubundi Amerika aricyo gihugu cya mbere gikora indege z'intambara zikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare nk'iyitwa F-15EX cyangwa F-35. Igisubizo ni uko ubutegetsi bwa Cairo ndetse n'ubutegetsi bwa Washington DC buri ku mpande ebyiri zihanganye mu ntambara iri kubera muri Gaza. Ikintu cyonyine cyatumaga Misiri ikomeza kubana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni deal bari baragiranye yo kubagurisha indege za F-16. Iyi deal rero ubu yamaze kuba yavanwa ku meza. Nubwo inshuro nyinshi Misiri yakomeje kuba umukiriya mwiza ku Bafaransa bakabagura indege z'intambara za Rafale, ariko inshuro nyinshi Abafaransa banze kugurisha intwaro z'intambara zigezweho muri Misiri. Zimwe mu zo banze kuhagurisha ni nk'intwaro zirasa misile zimwe ziraswa ku ntera ndende. Za misile zirasirwa mu kirere zo mu bwoko bwa Meteor. Kimwe mu byatumye Abafaransa rero banga kuzibagurisha nuko intwaro nk'izi ziri mu gisirikare cya Misiri aba ari amahirwe menshi yuko iki gisirikare cyahondagura icya Israel, cyane ko muri iyi minsi batameranye neza na gato. Wibuke bamwe mu babarirwa imbere mu gutanga ubufasha bwa gisirikare muri Israel ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abafaransa. Iki ni nacyo kintu cyatumye mu imurikagurisha mpuzamahanga ry'indege ryabereye muri Misiri nta ndege n'imwe yo mu Bufaransa yigeze ihakandagira. Icyatumye Misiri itagura indege mu Burusiya kandi bakora indege zicurika ikibuga cy'imirwano zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi nuko iki gihugu gifite intambara kiri kurwana muri Ukraine, ari nacyo bari gushoramo ingufu nyinshi cyane. Bikaba rero ibi byatuma indege zahatumizwa zatinda kurangira, kandi ubu aribwo Misiri zikeneye. Ngiyi impamvu bahisemo kugura izo mu Bushinwa. Nubwo Abashinwa bishimiye ko batsindira isoko, ariko hari igihugu kindi cyakoze ibishoboka byose ngo kitambika Abashinwa nibagurisha izi ndege kuri Misiri, igihugu cya Turkiya. Mu mezi make ashize nibwo iki gihugu cyatangarije isi yuko kiri ku ruhande rwa Misiri mu ntambara iri kurwanwa n'umugabigasi bundi muri Gaza, ahadasiba kumvikana urusaku rw'ubuha bw'amasasu n'ibibombe byaremeye kwica buri kinyabuzima. Nta nubwo byatinze, Perezida wa Turukiya Bwana Tayyip Erdogan yanakiriye mugenzi we uyobora Misiri Abdel Fattah mu mujyi wa Ankara mu birometero 350 gusa uturutse Istanbul muri Turukiya, maze baganira ku bikorwa bya gisirikare biri gukorwa na Israel muri Gaza. Açlık,
Israel and its supporters are responsible for every Israel n'abafatanyabikorwa bayo bagira uruhare muri buri rupfu rw'inzirakarengane kubera inzara, inyota cyangwa ibura ry'imiti ryifashishwa mu buvuzi. Turukiya na Misiri bari kumva kimwe ku bibazo by'Abanyapalestine, guhagarika jenoside imaze amezi arenga 11, guhagarika burundu imirwano vuba aha ndetse no gutanga ubutabazi. Kuri iyi ngingo ndashaka gushimangira ibyemezo bya Turukiya na Misiri mu gusaba ihagarikwa ry'imirwano aka kanya, kurwanya ibikorwa by'ubwicanyi biri gukorwa na Israel muri West Bank no muri Gaza, ndetse no gutangira guhaza ibyifuzo by'Abanyapalestina byo gushinga leta yabo yigenga ku mipaka yo kuwa 4 z'ukwa gatandatu 1976, kandi iburasirazuba bwa Yerusalemu hakagumya kubabera umurwa mukuru. Igihe aba baperezida bahuraga bakaganira, byabaye iturufu ikomeye cyane kuri Turukiya kugira ngo izitabire imurikagurisha mpuzamahanga ry'indege ndetse no kuba yagurisha systeme yabo y'intwaro zigezweho ku gihugu cya Misiri. That we find an opportunity to work together with not only Egyptian authorities, Air Force. Uruganda rwa Turukiya rukora indege z'intambara ruri gutera imbere ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru, nka drone bakora zitwa TB2 n'izitwa Ken. Izi zose iyo zigeze ku isoko barazirwanira, byajya ku ndege y'intambara y'igikonyozi bakoze byo bikaba ibindi bindi. Iyi ndege yitwa Karne, byumve neza ko ibarizwa mu gisekuru cya 5. Iyi ndege ni isanzwe, ni Abanyaturukiya bahereye kera hose bashaka kugurisha ku gihugu cya Misiri, ndetse no mu bihe byashize Turukiya yasabye Misiri ko bafatanya mu mushinga wo gukora izi ndege. Yego, nk'uko nabivuze, byadushimisha kubona Misiri igize uruhare mu mishinga yacu nk'uwa Kani kuva ku buyobozi bwa Misiri, igisirikare cyo mu kirere, presidence. Turiteguye, turi kubikora, tunafite n'umubare munini. Ubu turi kimwe mu bihugu 4 byonyine bifite indege zo mu kirangano, kikaba n'igisekuru cya 5, ndetse ubu turi kugerageza gukora izo mu kirangano nacyo kikaba igisekuru cya 6. Abashinwa basa nk'aho igihe kiri kubacika. I Beijing nibatihutisha idiri ishyushye yo kugurisha indege zo mu bwoko bwa J-10, bizarangira Turukiya ibakuye amata ku munwa, maze Misiri b'igihugu cya mbere ku isi hose cy'Abarabu kizaba kibashije kugurutsa indege za Kane kuva muri Turukiya. Ese ubona ibya Misiri na Israel bizarangira bite? Abashinwa na Turukiya se bari kurwanira ku kuba bagurisha indege kuri iki gihugu cya Misiri, ibyabo bizarangira bite? Mudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye ino video munyuze muri comment. Ibiganiro nk'ibi mubikurikirana mu mashusho magufi cyane munyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere warugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.